Assalamu alaikum watukufu. Njoka urangalia bana watukufu wa Komoro aini bana kaudo mjundrao watukufu wa Komoro mjundrao ndani mwe Komoro wa Komoro mjundrao wonze mwe Komoro bal wa Komori wa jihundrao. Alaikum salam. Wa Komori wa jihundrao harumwa nsi ya Faransa nguna mnusuruni ya muhifadhini insha Allah. Usiku leo inu tirenge makusoda ni njaparo fanya direct mtana ngasi kenzo eri hunu habaha. Alaikum salam mama Amina. Sha tirenge makusoda usiku leo ninjie mtana na wewe ili samahani ili rihadisi kama kawaida mahadisi ya tunamteza jemu hawinji wala watu wala wandu watu jojorudi wasinyale video. Leo inu tikati dorongo wa mimi za video zangu pia na mpartaje video inu hawinji. Alaikum salam mon frère Mziani Abdou. Mimi heno kati nrufanya video mi usubuti tizamba hajiku na mjora mbia kaya songio njema watukufu. Mi usubuti tizamba ukana haini mdu ujoni rapproche physique tinahum pardone sha tinahum njia yeye haukambuzi ekaifanya mtsenje haumbe ye ukule hasara nde mwenye yo mikala wa uzamba. Haini mbuzi afanya mtsenje ukule hasara de mwenye usono heya la friera ndo gendarmerie donc mimi tina uparo atake mdu physique sha wandu wala wandu wa warumao ni juao ziransanyima zangu pia waunda urjo wa njia ni mwoneseni watukufu wa Komoro ka leo banu amrengo inu special video yangu ya lelo inu special mbeni literaire yuporo Muhammad ni mnikeze 4 verite za hewan halafu ngabo za sanjo dinzi henti ekardi hajibu leo inu wala ngamjon samihi watukufu au katabati na udo jibu sha ekamwana mtiti hali serelaki hateusa ngurenga mshwara hambanguo banunga ni mbanguo mbeni literary ani mbanguo serelaki yateusao. Ni mwambie mbeni literary ukana sati jua emisio ya hahe yankiwa haukana mbosema mwono harume miuri ya hangu jana tipiblie photo na fanyualo capture d'écran ya he groupe ya Ngongwe e coordination ya CRC ya Ngongwe bavu ya hangu ye video mbeni literary ya kaunatake itilwa harume groupe ya Ngongwe ya WhatsApp wandisa ho na repartage hawinji emission ya hatu ipase. Ni wambie wandu wa Ngongwe ukana wa Emilia Azali ukana ngabon ani ubala kwa ani na wadufanya zerongo na ulaha hauna udweshele odingoni parce que mimi ngamwatundo wafanya wana betizi na bana mimi ntiharuma betizi za mferzini singa saruma mferza za henti yuluna hikma ya rongole henti yuluna mwaiye ya zitowe zirumishihe siwasar rengemba binu inde mbaba mwaiye rolonio donc tikanza ni wonese banu un par un wa Komori muyelewendo makalima mbeni literary yako yamba kajaparo rongo ya sufezi 100% ifo etonda wandu walo mwezi watake hardi wae tordi harufanya video hamba ukana ngabu wandu walo mwezi watu amini parce que wandu kwa amini mnafiki wanu mbeni literary weimri akawa daula ya haki yakaufanya hazi ndo yakauwaniazi haki za wa Komori shahajabu yakaenge naif yani haini mndu ngina lebumbo la haini stili yahe ya stili yaho yetide hangu
ya ukandomi hindo hima mwami ndo bali ya mchele nemelea wo nelemea ni ilo hatu waone bandu wale enda uzi so hatu haini mndu mdembeni tiubulie mi wangu utahewa ndu wa dembeni wa kweli wenza hikma na imani na usalama wajou hambia o hatu mimi njarosho yo hatu bombeni literere wewe hurosho yo hanyu dema na uto makini haukeza o hatu kwa mwadu handu zangu haukamimba hao hatu ansubuti nzambe nana ekaende hata o hatu ngomba odu handu za bashari yabo ladhimu njusemi hono ni rwawe nshemeze nkodo babo tifiwa ni marandrazi o hatu mitidekina wandu wakora zendrazo hatu shingazi janga murongozo shingazija bombeni literere ni hombe kamitidekina wandu wakora zendrazi zo hatu miwambu wanrongo shamitidekina wakora shawiri o hatu yawe kawo mwenzankili ngora dhimu urenge na ho hanyu ho hamwa dahulaham literere paske kutina mjomba iho wajukana mjomba bangwa kuni na bonga mjoka udini hambie banu ngabo ndrongo mbili za tongesa mzazaho ya kauroha bangwa kuni ngamju hambie nzima ngamlindo response yaho shaya banongoni amini banu izo njo hamba banu bwa kumore tina hujibu litereri tena ngamkazo amtongo hamba banu leo ni mnikeza hahe nizie ntina uhamba ndrongo tena za huswe mnamba majioi paske banu haino kati ya rongo wa video titorea shakaja paromba njema za usoezi azali leo bwe sufu kaja paromba ukate mwatsimbili titorea ma opposition titorea wendo huzalwa nindo mbaba hondo mdaza hondo ni hwambie bombeni literere kana wedo ulo hasara haukati hwambia kana ye mwenye mbe ne mwenye mbuzi do ajoula hasara chatinda we yabo zeno ngonza ba onjo kauza babanu jo kirim babaho ya hunde harma shafuna ya dangu hena brike kwa hiyo wa bundo ni hwambie kamdaza ho bombeni literere hawazalwa wararu bangwa kuni na mwanamme mzima katimbabaho yarenga mdazaho ya mlola wasamia kwa jaka hunda namna ya mwenshi ika automatiki mbabaho yarenge mdazaho huja mbeni ndolani zozo urendeha umijini hatu tena mji wa mbeni mji wa heshima mji wa biswara mji wa maarifa mji wa ilmu mji wa mbeni ngeirisa obo mbeni literere waka wewe hurengwa bangwa kuni wenda mbeni kujarenga mastehi ya mji wa mbeni kujarenga ya imani ya mji wa mbeni kujarenga ilmu ya mji wa mbeni mdazaho ya baliwa huja mbeni ni mbabaho abo tena mbabaho katujwa ngu mhonti mdazaho ndahu mbeni literere zikauro hayabo wambeni wakaenda wapwe plus ya mji wanike mdaza wawashie hadi watsange mapesa wawashie mdazaho nyumba atoli wambeni hauko mji wa mbeni una imani mji wa mbeni waujua mahaba mji wa mbeni waujua sheo mji wa mbeni ndajo shida na mbeze sifa za mbeni bana ikawa ye plus hiyo leo lelo mdazaho ya nchi huu bombeni litereri itongesa hata haba hena mna watakabari hena mna wandu wajuao hena mna watakabari wandu wa mbeni wafanya biswara ukana ngarenga we plus ya hatu no ili ya rohe unenza ile de mana haba hawa ndisa wamba ukana mimbangwa kuni dabo wasawa ndisore me wakaweti mumbeni na banutu kaweti mumbeni au kama nkabati azalo bahanu shande dabo do chamfu lonwo ne namna ani ujibali yao umezi no mji wa mbeni ti wamezi umji wa mbeni ti wamezi umji wa mbeni ujwa sheo tizamba bana sha wa mbeni wa hamu nawe haukaka bati mruto ujwa yani namna mbeni walo na position haruma za ferzini kabati mruto ujwa harume dunia kamili henamna mbeni warenga mezwiri osoni mwezi azali iyo ndio yatongesa holiho kadaula haki ujahuru milwa hunde huu kilo mna posto ni sheihani mna kontra wa Comor Telecom hafukuja tunkilo bahi shangoto baba na zibwi itongesa ngabu wandu wa mbeni wataho warenge ardhi ya mji halafu isabu tena wemba nyumba mdazaho ya nshiu
Boruha wemea kutushinda wamea za kweli. Shango meyo haundrabo hauka nyumba mdadzaho yanshi ubo mbeni litereri. Ngutolalale fuko lino hama majaju. Haini mndu mkomori ngujuo mraya wa majaju sigara limula. Ulawa na nyumba mndu towa jirem nafuko wei hakenzimili wahewa ka jirani bala hawa jirem nafuko hakenzimili udoishi yezo jirani afanyao. Bayo ande heli mdadzaho yanshi ulaini mwana mshwaho ne mrume wa mwana mshwaho. Bombe litereri mdadzaho ngutolalale fuko lino hadoishi yezo mwana mshwaho yafanyao ne mrume. Yabo ngabona dignite. Vondo wameha kweli usoni mwayezi kumeha ukweli wafanya eza ufanya handuhuze ba mimi ngamina mba cotisation ifanywa hatu emba cotisation ifanywa hatu hekia se hangu au mimi tuambia kama hatu kwa tunlinda uhatu kwa tunlinda bombeni literere shanga bomba cotisation ifanya yeye hangu mimi kibinadamu mwana mshwangu akawashwa nyumba wakakazwa tolia galvanize rielewa na kagarakaza hoteli ya galvanize yonde nyumba ya mando ya kazi hoteli ya galvanize toli za Dubai zila dembeni na boya nda ya tilo harmo container Dubai huja moroni mide na wana hata ndara ya tolo hasibabu ndami heze relation za hangu yapo tifanye kiasi Mungu yanumbia asumana zali wewe mwani yao lelo wewe haini mndu mdembeni ngujuo akati ya rais mzamani haja harmu mashuhuli hai mwana mshohangu 2010 antake rais mzamani haja majlisi ya kabo mahasihu volensha sha azali haja dembeni rangu wa dhuhuri daine mndu mshahe hasibabu ndami shaye azali na kahumjua kati ya rais mzamani wote ni mjua leo yabo bombe ni literary mimi tibani hao wemba hamadi wewe mbahamadi wakawandiso julo harumai baba wenu mikala wa uzamba kama ngabo wandu waloma stari heze Facebook shasi wandu rawani yenti yo rangu hale kati ya sitwa yente tizamba mikala wa uzamba godobi shababi ya josubuti yende ya gabi libelu habaha ya mzingare holi hodi directeur de cabinet chargé de la défense ya msukume na mimi tizamba tirenge dosari timsasanya timsindi hao pale antake directeur de cabinet chargé de la défense ngabo wandu le walumlola nyawo warmwezi wa wakabu dosari hafanya hikma shahaziye gardu kod wahi atinifume bombe ni literary yabo mimi ngamwelewa namna entiyo yenda wandu wao pia ngamwajuo tili bazima dami nao ritse heba zima dami nao waloda una uleo yabo kale uti wakaushia abunga mina ndungo patika mina objective karna ujua uroha harjihar mazenti zinu rilio rionena mna zenti zenda usoni rionena mna zanongozi zibasau hao halafu watu sisi rijari milioni rabo yonde maana heko mbainu sasa kama tutaho ya farie mru au kama baishwa nda habaha tirenge kude telefoni nzima tipara mru wa hez tamanga manzori hadisi mtimie 1 million 2000 euro wallahi katuntinia shamimi ntidi hon liyo ntiwa 2000 euro wanuriza rawana wazalo komori wazalo wa komori rawana wazalo muno ranzoma uduri wabali uja komori waonese kainde ntihani shaizo kazina zo huja hadrongo zendelea donc bombeni literary yelewa ukana wakati bombeni literary ndadzaho ye action ya mwando yakautonga sa surtout swafi ya rohe bangwa kuni hindi ngoji ekakutuijua enda uzisema koko au uzisema ndadzaho unaelewa dini uhabie tena ukana mbabaho akaunda dahoni mahajana sham hani umjiwa mbeni wabwe wafungue miwango wa usahilisho wa andru ili hani mri alole yada sham babaho akaunda dahoni mahajana amine video banu hatotiloza uyani ya armazawi ya shadhuli wasoma urada maulida watu ralizuji majana mailina mongo mfukare yamba awe yada yamba babaho hii sabo mbeni literary banu kweli bombeni literary wemru wa uhima tengweni uambe utona dignite kutina dignite hasababu ndawe mwili hizo wakahamba asuma nazali no andwa muhimilia na leo banu uliyo kutina dignite hoba hanu mdadzaho ya lalaona baba ona bomba uhimilia wandu walona maye wahibe au wadhulumu enti hatu yokutoambia kana mnike 5 million ndena wa shema na msho wangu
wanizo hatu wakatoa madabdala zikaufanyishia wanakuja donkilwa likidi watu ishia mndo ende ambanga mwana mshuhangungu lolwa twenda wambe ndrabu ambe mwana mshuhangungu lolwa unikilwa voyage ntano za mtsanga wote no ufanye bango uhundrezi mana mfano wata wajitolea halafu mbe nilitereri motimbilingu titorea yode barugima yahe wakomora shana mbruna dungeze video zahe pia kaja parone sa ya argumente yani yaonesa manongo yenza ya ubinadamu ya ifanyishi hao harumezi azali hizo ya kahamba pia ukaezi azali jao leobo ya jalonda hao katutone shinda hata ya tuhunda arguima paske nguono aibu yeye wae ndugano ni msikini yao wae ze video zahe yo kaja paro fanya video ya timizi raheja atake wandu walo harumezi kufikiri wangu aminiu leo yinu hajangu anizabarindi watoka udo njiale shema na wanjiale onda boka handiso ngwanzo taratibu ya radiso yani Junaidi ya garnye confiance ha Junaidi waliwede ya dode ya Junaidi hasibabu shaihani parce que bala ba Komori banuso wa Komori Saudi wa Zaraka mbeni literere wei shaihani hamdenge Komori Telecom halafu ijaye mnafiti haroha ka Junaidi ngwanzo ende gouverneur shaihani ngwanzo ende gouverneur ngwajala wa ilika batia hende basi mbeni literere hadofanya video ya menase Junaidi hamba zembiza Junaidi zinu mimi nzamba oleo za homa injena izongo the dega zijiriu soneleki hasibabu bala ngumdezabie Junaidi ya mrende Junaidi tihinru ya rende Junaidi tihinru no ili shaihani ya perse halafu ija leo shaihani hatolo Komori Telecom hajaharengwa wala mbeni literere ni wandu watahu wa develop wa mrumie parce que bananjo kumwambia ni maana yakaurengwa ni wandu wangongwe wa mrumie dabo yakaudode ya Junaidi fasihi Junaidi wa huwa akaufanya analizi ukana winde ya domde ya Junaidi ama Bashar shanari mrumie ya kontrol ya Bashar banu hizo ntukaza ndrabo hizo zituhambo harumaye group ya ngongwe ya coordination ya ngongwe ya CRC msemuono ile capture na ile photo na liti ya Facebook jana hata itia balbala wandu wangongwe wahezi wandisoji ranguja nabo masihu wajide yabo hata wanunga bo filtrage banu wandu kwa tindasi rimono ile capture Bashari itia yani wanga bo enga mjoka ujuaje yani beshe anga mjoka ushinda mjueje banu wala dimurifanya recensement ho mijini wandu wajue wandu wakaushia wale watondasi ili watu harumwe group yakunga mjoji to pia na elimine group shanga ni mlabioni wakamkansi hawazi ngari mjo mtu ndani bahibakari hodomoni njoka umwambeza hebano hamba habo harumwe group ngwambokana mission ipase na mangalie video ya mbeni literere bahamwahi Bashar mission ipase ani mission ipase hindi bwa Komori yapo yode play how kabanu haba yemna idondo ulona haini mru mgongwe mru hadisi ulona mbeni literere ili hindi wa bawo do jojibu Bashar jojibu Bashar ya rabbi mbeni literere ngonjibu mojo kauni maîtriser ha hindi mojo kauni kazabahanu ha hindi kuba ishwari wona na mato kwa mato kujajo shida ndende rongo mtojo huramabi bambashwa nga minti Komori mtojo juani fanye kuyu honi ureula mabindro mina wana shewangu ngamina haini bahanu bambashwa ndo mbeni wiho amhambio wajojo huramabi sikenga sina relation shaje ntogota no sika mna mwana mtiti mba amazi iteusao iroho ani amrala serelaki uteuso donc tukaanza ni wambie bombeni literere ka dojua haina mna urongo wao baba wa Komori ngohangalia wao na bangarangali wao sonti na rangali wao sonti abukanga rangali wao sonti wandu mwanza waisheze argument ina mna mwandamu ya argumenteu wani wandu warenge wa inu misomo rifanya obanga ngabo wana watiti wajuangala za video zinkasturu habantu bali kamdu mwanzo sisi rifanya o rezime nganzao mwanadamu yaelewe ukana ho shangaza mre atifanye video tide kamera ya video afanya video ba ya hadeya mimi wao wandu wa huruma wao wangongwe wao kwa jajo subuti wa himengwa njibu yode mana wa hurumiao parce que la demanda mu ujuzise wane place ile na bakari wa ileo inumiti kawita barumiti sawa nawe bombeni literere
haukamiti kahanza nende depute emana na toenda depute hindi wo Bakari tenabo yoke scenario na var na Junaidi upande huo tunaula mu Junaidi hata parce que Junaidi njamu na harma hadisi Junaidi hakaunjia zenongo après shema hadisi Bakari wae hato jahanta hani paraku de telefone ngamanzo na ramase candidature yangu da esumplia wangu moto mtini mashongo haruma 22h tibale makaratasi pia ngamanzo na ramase candidature ya wo député Bakari hani para hamanga mhutaho en urgence timabanga mo trésor ngamji amliboye caution njohenda na ramase candidature yangu kabajabira même pas 3 minutes amusibala kauni contrôle hato jabala anambia Karadhi unjo garini Karadhi unjo garini tinjo garini hanambia amba Karadhi utende candidate tabano na rende rashindane Bakari hanambia yenare hapara mrohoro ma telefoni bala hamba kana wei directeur de cabinet belu hamba rende bet salam même pas 10 minutes hamba kana na rende bala hujuma ambassade de France parce que hujuma ambassade de France ula mnamra tola hamba meteo belu hadu kana lonjuma bo kelo njuma yo haba ya roho ya timize nyumbae ya vuvuni na serahini ozonizo Bakari waede alonele njuma yo ya tona bantu bolala moroni ende hawana hata harengele njuma yo ya belu ya dukani ndio yala la hujuma ambassade de France rende bala Bakari hamba hindi Bakari hazambabo kana usubuti azihane hambia belu hamba kana ekakwelinga manzao ni hundo depute ekakwelinga manzao kweli rititabihe weido na hadisi rasini mwana shongoi ili atende depute rimuishileze nongo zahe bameme wengu jorshida ya derange izo kama timruto ujua pre campagne na ifanya harumwengo ngwe na njarme mijia yangu ngwe mzima na kaufanya pre campagne ni oneseka ngamondo depute Bakari woidi ya hadisi da mina belu ikalelo hujahamba ukana tamba wan madhamana wa heba vya hangu wanivuriza yabo hizo tiaibu ukomi waja wantahari nogosie yabo nogosie ndongo ekakwa jazi honore hiyo problemu ya hao uwo umavu ankli ya hao shayabo mimi emana na paro na nogosie ndabo waniona hindu ekalelo amba miti hindu you hack jelikas yabo miti ewe sambia esambiti ya azali raisi 2016 ye kajarendo ati hindu yabo mwanzo ni honese kabanu mimi mrulo na vizio bombeni literary plasilo na Bakari uhurumio lelo hunikona reali iliundeye hiyo video nakawitaha yabo engezi kaza nzihoni Mwenyezi Mungu mimi najo katika depute wa ngongwe leo yabo minga mina vision ngamvizione ndrongo shantu visione nrabo na upeu na utoa roho na urenda wandu tindu donc mbeni literary ekangorongo jua henamna ya unijue ranzi parce que wandu wangongwe makadri wangongwe wao pia wallahi tiwatorea kwa bati ujo subuti rangu na ndisa za video zangu kwa bati ya subuti huyu yani gabili pourquoi to subuti wani gabili parce que ngwanjua katika demi nao harumo depute ngamu wajoze tabia za hao ngamu wajoze systemu za hao kabati ujo la uso mimi ngwajo udorumia wanakatoto amandawe mbahamazi amandawe uje udonteza shamimi ngamuhambio ukana amlindo response yaho haruma izo namba bana ndinu hambio ukana tizamba ukana Junaidi harengele daho la soneleki halirende msajaja zinungo kabati mkomori utwa ujue situation ile komori ya uso mwenje halafu haba hawaja wafanyi wa program no wandu wangongwe wahimilia Junaidi na mwangalie haini mru mngongwe hati ya post ya usifu Junaidi bahata ngabo wanzi hao shizungu watu ujue namna shanzi wao ila pia haribala ngwa mzo mwanie parce que waelewa ukana ze situation communication inu muhimu ekawandu wa mru hatulo hanywanyi havumbulwa yeto pa hatolo po hanjia yode namna heze nongoza komori donc leo wandu wangongwe hawandisa Mansuri jana harongoa ili hasufu Junaidi hata umri ya kaujire sante ya kaurambia si wasasi wa dembeni amadae ukanangujua kayambalilie miwango ya tounomewa ya touona azali wo Junaidi shabole jana hafanya video hamsifu hata parce que sisi mndu mdembeni wa kweli uongo juo shehu uongo juo hikma uongo juo imani shamdu mdembeni wa ndrabo uongo juo ngujo meya ngujo ndaro fitako sisi dembeni do wandu ratoro fitako katemfaume aralo hujapanda wapanda waro honda mjankanya chakajare ngoni mndu dembeni yabolelo inu kawandu waono Mansuri hanjar Mohamed ya ngusuifu
namna yezi azali kangwa ngrabo na nkalizi kabati mndu mgutoelewa kana linjindu la bi jindu la peu jindu la rohombi jindu la ani ntujua hata nambe jeze sifa zake shabu wa Komori na mdoelewa kwa Mansuri weti mndu wa ukana ya hime adoni kaundu leso Mansuri hafanya 12 Faransa Mansuri hafanya 12 Faransa dahim bahe hafu kajarenga riski asa Komori botina papie 12 yo botina papie bahim mbabahe hafu kaja sa Komori yarenga riski ndazahe hafu kaja renga riski asa Komori mwana mshwahe mzima hakaulolwa kaja sa Komori yarenga riski shaharenge riski bahari Bakari na Belu wa mpara wa Bokana heri namna riwa nauze video zao waniao yezi Komori ay Faransa iho kairuje bangar joda rahonese azali ili urenge place ya dembeni ili rikaze mzimba bahanu yote ze systemu za hao parce que waono ani yesi wandu azali wako benze mndu mwenza hikma na akili ani yabo wowo waono ka Dr. Ahmed Saddalan yemru ya hisutene deuxième tour ya o député wa Bakari hanogosie hafanya mahadisi shapo muhimu hao wandu arenge Mansuri wajewa mbadili kama dembeni ngio na mndu shawado mndumia wajawa hundu tena Mansuri ukana ngujo mpoze ngujo mijini haswalize Jumaa harongwa na ukoja ka usubutu njia wajawa mboka na ikarudo perse Mansuri banu ya hunde posto ya kweli ya bungu ya repiku ya reboju hizo mikala uza mbaka kajune idi kana ukabo wake mwana mdembeni ya hunde posto nkuu harumezi azali hizo ndrabo ngamjo urumilwa wana wadembeni yode mashikiti fursisi rilona yo dabukanga mrumilwa na abuwaze watu akabo kabatishu jaha maiburu mbaye ze tarehe zahe ze Abdullahi Kasimu ze Said Swamihi wao pia wazee wa hale wakabu wakaubesa na shosha mji wakabu halafu leo inu mdu Mansuri ngondo ya dona literary mbeni literary harijibi wa wakautake bashari kwa rijibiwa bo Mansu yewe ndo dembeni yewe leader hindi yeba nefasiri ya leader hindi bango tona mdu hali hakuramba ya leader hango izade zongo mbili ngoto shamramba ya leader hawamba ukana me journalist vumdalo ne telefone mimi tizamba miti journalist ngamwambozi jiri harumenti na vanu nini holeze mbeni literary vanu ngamwambio kana tizamba ukana Bakari député Bakari Hodomoni yemna haramu yemduna ezenra bondazi Bakari yemna haramu tizamba vanu tizamba haruma video kana Bakari Hodomoni hamite mrumshe washimeji wahe tizamba ezenrabo wadomoni ngwazi juwao tizamba tena ukana Bakari halola mrumshe uyalona eleo wanduze mrumshe wambangwa juhu Faranzi nge Bakari yendo dahoniho hata wanduze mrumshe nganja paroishia Komori wa Komori mwanamshe alozwa muhandaya ukatide mwanamshe mdomoni huo odahoni hao wanduzahe watu waze mali pia wafanya ziada za mrumzade uko uzifanya domoni no Bakari yatilole mwanamshe huo yada na Bakari halola yada ale shaka akaprea mlole mwanamshe huo yada tena maana huo mwanamdahoni sha wanduze mwanamshe wambaka ututaha mjomba he mwanamshe hatozamba hama mtutaha mna haramu ya johatu hizo ndizo na hamba Bakari yabole lombeni literere kanguru milwa ni Bakari tizamba banu kayojula hasara do nyembuzi shatinde mbuzi yabo wao wali hasara ukaminga mju wakaupangwa warija undondea unimetrize mimi ngamju kana ekatamba makalima kume harumaze ze directe zangu ngabo wangu wenza hikma wenza ankili wao ushinda watu juma kalima mfukare hauma nane uambakane moto wingi na rezo yabo ngarushukuri yao na tena ngarushukuri yao yesiti habari za Komori waelewa kana ngaramba onrongo za uka rizambe harizijiro harumwensi hatu warisaidia ufumvu kuu esiti habari za Komori haukangwa rengauze video zinu uwezitia ili waonese ezijiri waonese bana kabati mrulo Komori mkomori kabati mkomori haini bana jihundrao yalona telefoni ya Facebook yato suive esiti habari za Komori ngamshukuru yao ndro masio special dinu hambie mbeni literary ukana vanu tuhambia nchashi na vanu mimi tizamba vanu mtutanda nge muda mwinji ngono satrenge 34 minutes ngamwendo na bunta kanza ntonza nikemle nihone se ukana tina baishwa hurongo habaha tina uhujibu bumbeni literary shay komba hangu nzima ngamwendeleo neze direct rionese parce que vanu amjua tena ukana msaidie
gumsese ho maweni hau kosione ili unatake hizo longo nizijua parce que uzambia wandu wangongwe ukabana hata msaidie, yani anambia nifanye zeno ngo hizo niwaambie ukana msaidie mwili kaja jusubiti anivumbue maana msaidie rango nandi sasa video zinanisoma take uhare amjukana ekaka tushindwa ni kojo shangu nitwalio ile maana ya ntwalia au yanzo ndende nayi tizamba kama video kama msaidie mwanzo ni uwe parce que kama tindongo banu bwa komori namna za rongo zinu zilio ili mbeli literary uelewe parce que uzamba kabati mndu ulo harumezi uutako ntina problem na mina mndu wa hezi kibinadamu sha wala sambibu ya kauja ya tulachivani wande wa monte wa scenario ya haringu fanyo trouble d'ordre public ila ya secrétaire général wa hewe ministère de l'intérieur ya kauitoa ilia yantoa résidence surveillée kana ujo uroha okay wardi waja wa chante inu ya citoyenneté économique ili wamgamate hiyo ndio namna mimi za hangu za fanyiwa zilo endo ambassade paro ambassade bombeni literary ambassade ya Komori ya Tanzania wauzisi wanu mimi ngamjuze renseignement pia wanu wao wa kantina hii yezi pia i kantina hii wakati mafando ngari watunjia au ngari juao hizo zambao nezirende hao msaidie hapare mtu hizo tizamba ngamtuzerejezo wanu hapara moto mu ambassade wafanye plan na ili ni gamatu antu armo avion nende na tabishiwa nambe wandu wanambia uze siri za daula yonde plan lo bana bombeli literary shawo ya hikma ya hao no wandu walo ambassade walo na hikma wajua wentinu wamba ukana yoke na utokiriba ya linu ngadhimu waruhe sharti ye sharti ya pangwa hindi na balange na problem bala basharinge na problemu na mundu ngiyo mahakama na rirengeri rumie ili ngejo hamba bala kana problemu da ina mundu shatida sina odo apanga zabara hindi bondo na problemu da mina mundu fulani watu msaidie watu obulie mundu ya ji duburi ya mfano habo do wana kawo kutinankili ngawe na mwana mtiti ngo teuso kutwelewa ze strategy mimi tina kakubewa kabana kwa tolo karatasi ijebanu nrengwa hanormu za haki parce que kabati mishinzi ya usezi ya daula ya Tanzania na daula ya Komoro dinione seba nutizaba kana daula ya Tanzania wanu ngarinjiao mercredi insha Allah mercredi satikubaliwa rendezvous ngamondo naonane ni rais mzamani wa henti ya Tanzania kwa dolo na muaba Kikwete ndo naonane naye ni mweleze zaidi baisho izunguzijua za usenti ya Komori namna yendao na huo haja Komori hajata yaonene na sambi harejetewa hunu Tanzania ya heshima ya kuru supremu ya hunu wede marais wa zamani hapa wafupia badida edi abaki yani ya kuru supremu wako utakata shawiri wao de rais mzamani huo hapa Kikwete haja Komori hazilwa yenti ya daula ya Tanzania wa heli ya serikali ya Komori usiu parce que kwa jastehi rais mzamani wa hao kwa jamnika heshima njaba mama Samia kajalalikiwa harumo investiture ya ushinu shaka na huja hemi shinzigo itomema ya husu za ferizo stihadalane bushini kwa na huja na bora isazali hazamba ba marais wa 5 wanda 6 wahebavu bushini kana huja pourquoi parce que bushini Andra Joel ye karibu na sambi wanua Komori wakati ya krizi ya bushini wakati ya krizi ya bushini ya 2009 rais wa he region ya juha ya hunde shawiri ne krizi ya Madagascar Ahmed Abdallah Mohamed Sambi hajulana na Andri zirela soza Andra Joel aloni zo daino golf izo lobi Sambi ya mwene sazo zenzi yazo tipia halafu ikao hata wakati Andri akauvote wa ila tide ya juzi de ya 2018 ila imanda kawisa juzi 2018-2019 yakauvotewa we manda harmo investiture wakawandu maproshi wa Sambi wa he familia Sambi wakawaende harmo investiture yabo yo monti hata taratibu za husu Sambi hata kazijakubaliwa mbili de affaire ya hezele ngodor maana serikali ya bushini wa serikali ya Komori wa wabeshe dhahabu hao za 40 kilo zile serikali ya Komori warengoanyi sama mafumvu kwa jaitoa dhahabu shawabeha mapurzonye parce que wabeshe wa bobosha wa wabeha wao ministre de la justice wa Madagascar wakati hiyo ya Raja Kaurenga wao bahima hadisi yafanya na daula ya Komori
yuri hakana hamafanya corruption parce que ho heda bushini hato ambilwa démissionner directement hato loro zebaman kajamba zila ya ruma ni daula toko yabo andri ujuhundana na azali haruma mahafali yonzianiho harume dunia ya lauliane naye shabu tukabungu ya mangalangu jibiwa wanu wakaza jimeli ngwangaliao zenongo zijiri uko mori pia wanu wazionao toko yabo lewo inu mbeni literary mtimbili urenge mapesa wambangu bahizo wangu urenge mapesa wambangu yede shahidu adisho bahi wankiwa undeye nimsaidie amuhambio enda uzise msaidie evalizi msaidie madamu zise heni mtu banu ujua msaidie nendea muzisi hau mbeni literere ndo uzise msaidie ye valizi ya ruleti waitohoda honi hao wainikamru tipaka nivumbwe mtu msaidie waingu jojue hadi sikaishia kauma hauhende hambiwa yende evalizi ya itoa hoda honi hae yainikamru yende ya emrenda ya ilata haruma ye entre haya mjini na banabwani ikana hindi hiyo ikana bergement za wakomori different na passeport za wakomori different msaidie harenge plus de 70 millions wanadamu wakomori ya harenge mapesa ya wakati wako shomera halafu harenge mapesa ngozi mshia kaja kaudola la ntambu hahe aska wondo ndo ndore mahodi bala ambangu bahizo wondo nda faranta msaidie yude bazi ya msaidie halafu endeze passport hizo zile zilatu hata kama watu banambwani wadore ngazi wadu parsa passport hizo mroi mihumjua wamcontact nzuri ngi passport ba ti Tanzania fulani yude na yumsaidie kuna kauja ushangaze tizamba bamkabati autority mkomori uwe yankilo post ya topa rufanya nongoza ubahiza wandu ngabo za kiri ngabo za tokiri banu jokiri kasisi wandu wanu wakaure rumi ya sisi rengaze malizo rwanika hamalize yodeze kweli ngabo winji wa wandu wao rankaze malizo watu wazenga wazila rengaze pwekase iyo haba karna ujua haba mrarelesiwa katiyo haba hambre jadi tena nje haruma ndrabo ya relesiwa yode mana siwa saya banu hizo kweli tikaudorenga mapesa na bamba hizo wandu hizo kweli shaijo kirika haba tihundu conscience ngamtifikiri mruna tonambia tiro hakomori ngasina turaza mruna tonambia kana ngasina dati kadha vanu ani hufanya urenge mapesa fulani kuna unda mrambe shaizo dossier za hali halafu ngoishio yani plaza ndrabo za haribala ngwa destabilize undaze ntidorongo kaba tujo shinda mu titorea tena titorea mu madi bombeli literere titorea kanga una ndongo enda rengeze uhanduze bawede mjomba ule abo hanyu habado handuza mbeli literere botona mru hanyu mimi uhatu ko dombo handuza ngutizama tukalafu leo shamdu jabaka hodomoni ngosho moto wasaya tena ulo administrateur wa he projet pêche administrateur mbahamaditio ya kanzile mbajini mnapede kwa utuhumlwa kai mru mfiraji shamu kanzile womengoni mwa furnice au mbeni terere yari wa destabilize dahu sandai de ila sedi mamechek ndo mandami do pulo kui mbahamadia kanzile yo wa furnice u na uo shamu kanzile uo mru tuhumlwa na ngoza ufiraji yewo mwana mme kwa komori yewo mru do mwishilia mbeni litereri uo kabajahe ya Junaidi na shamu kanzile halafu Junaidi katutahaya huwa nde maana abahambe literary and so swifu Junaidi dabuka Junaidi katum amini wali ho hakadai na shaihani hakaumrema yabo Junaidi katumnika confiance bwa komoro mbeni literary vanu wangongwe wafanya mpango wa hurumie wakawewe de mndu wa mwando wakaudo kontra Junaidi halafu ngo fikiri ukana wandu wangongwe wajikaza ukangwa unaezi wajitakaza ukangwa usoni kwa batubu hamri njibu patuke ngabo ndongo mbili ngabo wandu kwa Junaidi hawambia kayeni mru mjibu bashari na angaje na jangashi haini mru ya uzisa Junaidi bala demur bashari rifanya ya Junaidi yetu hamba haini mru mjibu na jangashi patuke ngunjuo Junaidi Bakari huo hata ratibu hata ngabo watoto wa dembeni walowezi Bakari hawambia bano lazimu yajibu ya mjibu bashari mru mdembeni kabati moto mdembeni yakubali ngabo wamba ukana eban ngari mjibu hasibabu hindi da burunda uhindi ngabo waelewa okana badi wenjibu ngwa jula hasara wenjibu ngwa jula hasara donc ti uhambia bombeni literere yabo ngabo ya saya njokiri un jour ni vurze bahi shanti na paru kanti helinu ni kane debada mina wa helinu atayise
Halafu leo bombeni litereri nikwambie hadisi engwanzo nikwambie hadisi ya haho na buni yaho ni mwanamshe mbuni tina uyamba haba hanga mlindwe kardi hutse usesere laki njeni hubanguwe hadisi hiyo ni dini uhambie tena ehudi waza hadisi bombeni litereri yakautoa mdadzaho homjini bangwa kuni ya jembeni yako yelo ni wambeni hizo zombili hizo ngamzihonti ndeka utoe serelaki njeni hudini utse ani ka utse useserelaki njeni ubanguwe baminga muhambiwe ndareje shamu kanzile emba hamati ya shamu mfiraji ye utohumla kayo fira na banu wanruwa rizama bo komori wanruwa wadof eshemeder plia hauda hunu halafu wanruwa haba karnawa banafasi wallahi kasat cette fois-ci ngardo haini mndu wa serikali ujo hamba ngujo Tanzania bangu yafanye mtiriri ngujo njandani ya baisha karna mfanya mtiriri tena yande badde ni hau yende bahanu yende concorde daringe watoto msaidie huo enda bot mbeni litereri ndo uzise msaidie usiku wenda Dar es Salaam warengo wana washe wenda harmwelo teli ema reception ya hotel wambakana wana shoko na ujonja hunu parce que kwa tina pièce d'identité yehufanya vanu msaidie hizo deze nongo zimtabisha ukaimoto yingura huo na vanunge Tanzania ngujo tabalbala hiyo ngabo mwananya simu ikoni jana yafanya video yakaumena so wananya wa ikoni kwa halula mrumshe miongoni mwa rozade walona mapesa Tanzania bangu hazamba ambaka ikaunu mrumi ikoni hunu uwe himilezi uwe dezukiwi wa moto la mba ilarifu mananya yafuma daina gazo dezukiwa ilarifu isiaka na dini isiaka ndunata he video hiyo bata ti partage vanu sarengeze yanzima wallahi imana wanruwa serikali wao watabiha wanzoa kariba langwa nijibu wanzoa wanipa hata nirengwa ni mateka ni ulo wanife ni tilonga mani ni jiwanda boka hundu mahala ko jofanya mitiriri hala fursa reveil ngardo reveil wako mripia wala hunu ndo ekanga bo helelo nganu Faransa hunu ngardo rumya Masai muhiba hunu hata al majana maili mdu ni kamro wa mrafu amfikiru kana ngardo kawa vandu nafasi mnato vanena mnamrigabili ngardo mgabilini kabati halafunga muhambi bombeni literere usubuti utambe utizambe tena kakabati mruni uhafiliwa na Hermes tuhambia msaidie zimtabisha undizo msaidie hapa ambassador kwa tina mimi ntina problem kwa tina balbala walionioda ngado kwa mrengaji mimi tizamba ntirenge maavoka tiwa alerte parce que lina juta honifanywa yode zafanywa ula journaliste mu Arabie Saoudite yafanywa zohar mwe consulat Turki ya hao yode namna klasi wa sans suite parce que msaidie ende hata nguzambo ukana vanuizo wamba vanu kweli vanu to kantina hivi vanuizo ngo moto yamba wezinji ani vanu parce que ngo elewa ukana ngabu wandu wawezi wanambia ondongo jelka wandu wangongwe wasawa elewa watia balbala jana wale medeba hata dar kantina parce que ti capturewa video ya tilo ngabo hata moto namba hamadi tuo mumpanda wande chef du centre wa agence ya Seneleki ya Dembeni mbahamadi hiyo baya na partager hawinji video kam partager ingo na rohit kam na ushina munde den rongo shamu ho kanzile ngojo firwa dufini hata we ufirwa halafu mimi njajo kantindo shinana na pete ngolewa kashamungu hano enda some hitima wambe ndrabo wambe haimia parce que banyunju onywandu wa hezi azali nikamdoria Mwenyezi Mungu nyimrwa ro wingu ngamwenda hata Mungu kamtumwaza shamu enda some hitima kakweli enda some hitima kakweli kuja porofiro bushamu ukanzile yabo enda fanye mpango parce que minga mjuo tizamba banu ngamzambo tizamba banu hukana dossier yinu ya mbeli litereri ya pangwa ya ndongoze ya Rian Njibu Junaidi il n'a rien à voir. Je suis honnête. Les renseignements zangu pia Junaidi il n'a rien à voir. Je suis très honnête par mes dossiers. Et kashamu ngo hakaupanga. Daina wandu wandu karibu na Junaidi wakaupanga. Ili waonese Junaidi kabalango mwanza wa Junaidi. C'est trop tard. Mtido wakati. C'est trop tard. Donc kamonzo nirongoze ndro
wala wandu wangongwe wadisao we mipango wala wajirenda wa journalisti ya ndrabu wapanga ombeni litereri hari ya njibu ambekana nganyi watiti kamna ushinda halafu mbeni litereri emana leo Mansuri hau Bakari Hodomoni depute Bakari daen kabajahe ya depute Bakari nazuki wangu wa mbaba mzima mdade mzima ya hala renyo haduka Faransa hafekto ala renyo hata mi ujobira na damina helinu kakari hani komo no kakari ndrenge wadembeni ngojua wa dossier hiyo halafu Bakari emana ya tohambia ndongoza huso hatu ya jwamba hindi na yuhondo hao nukabati ndongo hata parce que Bakari uwe de ani hena mnazenongoza kaya haba hande ya jiuza wadahoni hizo na mwamba pia Shabakari yuho hata miti kansida mina rikauswarifu hena mna lazimu zuki wangu ema pesa lazimu riromi ya harumale Josamindu 2017 emu watu pia damina Bakari dora kaure medeba rikarma puenzima ema pesa damina Bakari rikapuenzima ema pesa lazimu ya romiro haba mwanzo nione kabano depute Bakari na prefet Sedi Mwinyi mana wao pia ngo harume mna kiesi shanjo katena prefet harumilwa justi Bakari hamto garini haono mbeni litereri hamwambia ngono wade prefet wahengo ngo imdembeni bali zenongo tuambia katarwa dembeni kwa tujibu wazenongo basharia ambao ani abo bahe prefet haruruba ani harumilwa ni Bakari votina ubenda shanga mwanzo ntonya swa hana be prefet leo tido handa ulo prefet vanu imana wandu walo ni mashuhuli wa hunika ubo prefet urongole dabo wanzao mtujujue hangu ni nke Juma Sedabdala hauni nke mzimba ndongole kwa mwe ya vejuba tukumani kabatiza ushanga za wandu habaha ngarsi haruma realite mbeni litereri rongo amba kabaja paro fanya video ya tuone samba ndongo ijiri haruma enti njema ya kaudamba zembi leo ya jaya wangaria na tuambamba njema yamba yafanywa kaja paro rongo hata leo hafanya video hamba ukana daina alfa yotishikiti haswa Afrika kweli wewe na mwana mtiti ulosere ani utseuso utonankili ngutono ngani nguvuro bange jinji katuchira hataji contrôler zambao ngumbo kana harumwe conseil des ministres ngabo wandu ngabo ministre ani ngu contre omondelo usoni wa ani rétablissement ya homo nji wasoneleki haina hali wanu ngamrenda wako muri malaba ukana haringa mndu ministre ya bloqueo yani solution ya mwenje hosoni mazala sumani na azali ngwanzo wako mori ngujua kalodele de wado diro lo romenti aba de lo prioritaire do mwenje halafu ngabo ministre haringa bo ministre ya lo hamwe conseil harmwe meza conseil ngu bloquer haino katiba proposal ngu bloquer no ili Junaidi ya hondoni problem azalinge yabo ngu ishungu ono kainu solution nje mangu wangu kubali hosoni maleta ani dezila vanu ani kambeni literary ngurongo hena mnayo ani mndungu elewa ukana ani mndungu elewa ukana ani ngoteuso monti eyabili mndungu elewa kakutina hikma bombeni literary haukale jombojo kuhamba lo jombojo shado ka argumente waeleza za namna lazima ueleze wandu waelewe halafu nini wene sedena banu ukana mbeni literary mutibili wokula hamba kana ngabwandu wahezi wa hukontreu hoy bali pano kuja kanda wao ukauwadea ya mwanzo wao nika confiance yemana wandisona video usifu Junaidi hata leo wamsifu hata bahi parce que ngaona system huelewa ka Junaidi kana oparo nika confiance hizo wakaumwamba wanu hata wakati wa mtume wasomadu arambia zi hadisi wala mwanamshe wala tujuhamba Hindu wala yalenye ya Hamza ya mjomba mtume hani hasilimu shamtume tena hani hasilimu akaislamu sha mtume hani kataka umangala hadi tojema sababu hatodweshele ya mjombahe mtume kawaindi alenye ya mtume yabole lo inuko mbeni literary kabati mndu wa hezi ujohunika confiance 100% roha ure hata parce que uka opposa yo hata mimi leo kanto jiri ni banu tipara ma ministry yabo waidi wararu jeli kawo wotao wani ntojoele wana ndami nao wantini mwanye na ni wakati banu ni wasifu hata yabo tijitwaze nguo ngamondo wazi yabo ngabo wa opposition watojoparoni amini yabo ngabo wa hezi watojoparoni amini karna ujwa karjanshi hena mnayo utretre
sisi ngasina objectif e kamru nganzo mndu kamru katuanza mndu ule mali shasisi bantina ujua wewe utona mji haukahamba ujikaza mbeni literere noti mbeni hamba hadi haba habu mbeni hamba weti mbeni hamba wembangwa kuni shawengo joka hondelea bangwa kuni do dava daura mnyama hui hauka kuna kutina bahanu haya mimi tizalwa ni mbaba hangu timbungufu dembeni mbaba hangu timbungufu bombeni literere yode mana watu ambilo kana mji mbaba yao balato au jao ndaza hangu timbungufu enda uzise wadruwa wahambi bahaini mwa hakika tukiri mwa hubira uise raharaja fana shuhulo hatu ekimila yabo ngasi una uzalendo watende wa hanti ze resources zihanti wa rirenge wajomba wambaya hangu watu wandu wakafudhuli ngabo mbaye muhatu wode mri ya ruma ushemfwa mji una mjini yiso hakazi da parokiri mjini yabo bombeni literary jua hena mna urungu wao ba mimi ngamina mbaya hangu mbaya wa mama hangu amfikiri hamba mzee wa Ahmadi wode mri ya ruma ushemfwa mji dembeni una mjini yani kajafanya yada ankilo ushemfwa mji na hizo kazi jiri shahuda hemila no hemala yapua wadembeni wamba washe na rimnike hardini wabiyo kana yeko kuwa mzaza hangu hamba Zainab Ahmadi endambie wandu wao Mansuri wadoheleza na Bakari hodomoni Babakari ngujua hatundo mtujwa kaka tujaze tarehe ya kuenga emba Ahmadi Shabakari kama Jahabakari na hama na nazuki wangu tizamba wadu hauzita tena emrumzade wakati wa ani mrumzade ya hima ya jibu swafeini yo haji swafeini yo hamba Zainab Ahmadi wetu ekawa dembeni warenge desizo mji kati wale eko kwa yani eko kwa ya koko hangu niko kwa mama hangu yetu heya wenda bakana tidena mnayo yabo bahizi hisa yabo lewo ngasina zinu rasini za zinu inu damu inukao kanga ngasina decision ekakartu kubalira changaziwa ekaanza nuhone semba biyo halafu jerika zile wenu ngojoka ukirile wenu unambie ukana mimi ani mimba hamazi urongwe kalima nshangaye hasababu hindi ndazibi mlonizo uzalendo nda umlono si wadembeni mrumdembeni ukapulwa kwi wanamba hamazi muhimiro waloda nyao wamba wahimili azali izo mbaha za madzi shawoti wandu wadembeni haukamdu mdembeni timezi hamanda webo mbeni literary utambe wemu mbeni mbeni tiwa mezi mbeni wa ujwa sheo ujwa dignite ekalelo inu mbeni literary ujanga we mezi ngawe mbahamazi yiyongo jidawe bahi warosheo hanyu shawandu kwa tujwa hina mna waroshea shamimi bengo ujaka una bahiti mnakali shahidwa izima hau ishweli joka utongesa nizieze video za hangu nitabezi jiru argument ha? Izo trongo titi mrumdembeni kajiupulwa kui mrumdembeni kajiupulwa kui mrumdembeni ani mrumdembeni wa kweli ngujua sheo dini hukaizie tena wanga hajiswafeini halava na umwinya pondo hamanda mi ye nyanzima hajiswafeini halava ezi ya madabdala mezmiraru bombeni literere umba ya hangu hauka mimi mwinya pondo bahe mwinya pondo hajiswafeini halaba ezi ya madabdala mizmiraru hardi harenga kati hajiswafeini ya renga ya renga desizoka ezi ya madabdala ilabwa bahe bombeni litereri hajiswafeini hende bomsiri jwa bajanani wa moroni bala hanyunjilia harenge mswahafu bala hambangaro somo hitima banu yeno tablu jonda horni zora renga banu mizmiraru madabdala halembele ya panda 3 mois ya kamili kaja kauswali juma mahala hanjionda ni habaya yondo wakati wandu harumenti wakaumano tablu wa henti tidawanu the Sultan Abdulaziz wa mezi parce que Sultan Abdulaziz yemfaume shangupo ufaume famisheo haukamfaume ti umezi hajiswafeini usamoroni kangabo mwana ya sayanome wangondo yambe ukana banubo raisi hau banubo president au banubo ministry wandu ngambalo notability yangu ngo hao ya dembeni jerebeshe maraba sheka ekalsa hajiswafeini hasimoroni yabo ngabonrongo zilindwa uswano nomination suwa yabo ngabonrongo za jiri harumenti sidema no tablu walo harumwa 10,000 na 5,000 bai watungo ufaria ngamfikiru mdu ngamfikiru mdu Sultan Abdulaziz uko mala washiri henamna ele sultani wilo lazima mandamu yaeleweka waimfaume shaka bajamfaume mmezi bwakomore kama jahiyamfaume mmezi
haukamfaume kadomea mfaume kadomea shamfaume ukansonda ni wandu domstay tukuleo yinu leo ngotoka ukirea leo bombeni literere mjuhu wa Haji Sofeini karingo toka umshangaza bahia shangae hai indareje wa huruma uambie wa helezendro baimana watu hunjibu dabo wajua uka kwa tinazo nambia bombeni literere ti hambia zinji banu harme video banandisa nguna jailika banu habari zamba usango iwono shanga muhambio kanga indareje utahele ufanye kuru udiundrejei ujeuni ambio kana haba hati zia tisalimu amri au kati hambia ti wontiza ndongo mbili ni hambie mana mzaza hao ya roha bangwa kuni hindi hardini hambie hadithi ya hao ne mwanamshe mumbuni amjuka ekawisha tambahe namna hiyo bongo elewa shatamba zinji banu za hao shani honese ukana badi banu o wadembeni mwahumika oro formation mfano nuangongwe jimla wao mbahaza maji hauka eza barindi ranguna disaze video wandu wanu watu hunjibu kama unazo nambia vanu ti amzambo vanu zinu rasini kena utokiri karini za nizalwa ni juhulwa ni wandu fulani ni pamoja halafu nto jabahi ni dubali ni kubali mrabazo njuu wa Sofeini njuu itana Shazaina Bahamadi enda uziseze tarehe za wandu wa dembeni harije kazi wa tena ngabo masujaa wa dembeni ze sholanga ha harije kazi tena ngabo masujaa walwania wenti hatu hama usufu Suleiman Dimbamba wandu wa dembeni ngamjuka ujabahi nje ni kemmezi wanjuka mbahiri dembeni haba hinje nikauso wongo nikemmezi mitimezi mitimba amadi mikadofanya kwezi tizamba banu kana tikaanza nende depite tizia sababu depite Bakari belu wa jambari hadisi rikubaliane kontra ngamsitene Bakari je nifanywa nongo fulani shabu watu nifanyia njajunda na do wafaria hizo zi wabakia shakwa jaka uhisi kabanu ngazinu zele nzamba oba nganjodo zamba ngam amini kangwa jitwao hata ngam amini kabakari ngujita wona ya jani wona nitoe kandidature yangu ni msutene hizo ngam amini hizo hazambia wandu yabobo mbeni literere ngam kazo banu ni hulinde response yao shati na uhujibu tena hakamrujibu mrulo na haya mrujibu mrulo na uzalendo mrujibu mrulo na ulona imani shanti na uhujibu tena bombeni literere ti hambia zinji harumwe video rango katena ndisa tabaha kasirambo se deja 1 heure de temps rango nafanya video ngamzio banu ni mwambie ni ukana na mke makini bwa Komoro Bakari na ukubali wandu wanu warishangaze karna ukubali wandu wanu warintimide na msaidie na rentimide hata ngamjuo wanu hunu tizamba banu wallahi wandu wao kana watu anarutujua haba hawaje hunu riwone ngardoru miyama masai hunu yo hata almajana maili za shikomori 2 euro izombreli bamru haone sambrele foto kaina mkaze bahanu de sayo classe 68 ngardo watunda ila mitiriri ne majankudi mado ya manu maze badde hunu kamnao yanwa kasuke mre o ma ministre wao yeo nda harmaze mission Afrique du Sud wenda harmaze mission Egypte yere chemin de repli obira hunu 3 jours wafanyo mitiriri ngewenza ukomora hizo haba hangu azifikiri ude maana wanzo rende nai ha tizamba ba ngao mwananya simu ikoni hasa handisa ranguja na baheze video wonge hunu halola hunu ba refanya grupu ya ngawajopo hawa ili wararo rifanye shama randise zile za heze dimanche maana hunu kama wanzo fanye maandamano mruto henda hata autorisation muone se objectif he maandamano ba sisi wa Komoro lo hunu ritabi hao ne zile rizifanye ili serikali ya hunu ne parce que les ambassades zinji za dunia zilo credite na moroningi zo Tanzania bana Dar es Salaam bana les ambassades zinji zilo credite ngardo zifanye kartina ngardo hunda ze mwaye ngardo fanya shoba ramzingarani rimzingarani ili realize tizamba bana hautimizi yemfumtano ngamudu naonane tufanywa rendezvous ni mwana wa rais mzamani Al-Hassan Mwinyi rijulana harume tumu ila bala mahala ndo kufungua bahia mwana wa Al-Hassan Mwinyi huo rijulana hanambia hamba ngamina connection direct damina Kikwete tamba kairi unifanya hata nende namuone ngamjoda namuone mfumtano Kikwete ngabaisho ngujuo shaka njomweleza tena situation ile harumenti ili ritie balbala wandu wanu watikiri wadwangwa ndrabo baisho ngwajua ushaka mtoto rizidishe fitna parce que banu ka fitna msaidie huri somo batungari ndio ulirumia
Vanu leo kuna kaunshangaza msaidie kana kaunshangaza nami wakati bwa Komori nitimizi ze band za remma rouge welini ze nyumba za doremma band za rouge radorenga peinture za rouge za wanzuani moroni kati ya sambila bala remma ze croix alert woju hambo tasi wanroona msaidie wote kaudori nkaze ebije ya bolelo ino msaidie ngojo kauja wambe kana moto wei mtumelewa kutunele waje kwa usomo namna ya ufanya revolution namna ya udai yake sasa wananchi baishwa bobo bala ukana plaza ukahurumie wewe uhundesha hao ba abolelo ino nganjuka kubalisha ngaziwa ze plaza pia bwa Komori msaidie ngani mjuondo tena bana mzingara gumsese maweni ya wewe ngojo zidi ufanye plan ngojo zidi ufanye jao shati uzingara kardozi yabo mungu rinkezi joka na hairi na sika mwa benzo mungu jaidia rikane morizi woneze nongo zinu zihise hawema rikerjerdo tseha retesho wandu wano eza hemba nongo nzima haini ya dere haruma parti haba harijua o mahalaliyo na tokantine parti ya hema udu kwa change nongo banu ya tirdi harenge karti d'adhesion ndo jina mangari mjua oni sari mrambuani pia Oma wa mezi wakamtina hata ndongo katido deze mbaza hanyu neze famiza hanyu kamtina hata ndongo za usunti kamtina hata ndongo za usu wende santi haumba utokope amba ndongo muiona hormazenti yabanga manzoro tambeje anzio banu ardona na tena insha Allah unarinke joka na hairi yarinke musomema yarinke imani yarinke ushinzi hakamwa benze ardor dilonane wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.